Wah, mak berdani loh. Bu internya lampung rokon. Penyakit datang. Ada remeh dan. Cek merah merot. Ada apa dan? Dena. Bu. Kurang ajar. Bili poleng ngenten kaki rot. Iya. Koros dan enggak ngiding kenton berkah aja. Masa harga jenah kecong. Belum. Nang jam berapa? Beuh. Dan Pak kampung arunda malam dan. Unjuk mon kampung sadrap bro. Lakar sip ungku. Mak bisa dan. Setiri malam Jumat manis rot. Orang tak kirim lak malam. Kubun dan. Di kampung rot tetep arunda. Maki wargana pada sunah rasul kapi. Cek metuan kaki dan. Orang pakun melak malam dan. Bo iya rot. Malah malam bibinin nah. Bener siaga. Dan mayu ka. Kampung ever nih. Mayu ka. Kampung lo. Kampung ro seleb ni sekuni. Nyawa ngal banget lah. Iya dan. Ya Allah. Emang kapir yang orang. Cek lu tahu, setia sama maleng. Benih ronda. Ya tedong, malah seujung. Misi mau laga elang, kampung saya salah. Lupa lah. Adep membangal jo. Cek nyelep. Cuk pas ucul kapi apa bong. Jo masih harapan di pong. Jo kaki jo. Tak kena gawe ke jo main sing hari jo. Kaki jadi emak ajo. Loro kaki kok bong arunda. Iya mayu. Kok lebih bareng. Malam Jumat, bane orang melolo mandi besar. Maki peda iku tuh mandi besar kia. Siapa cuma wamu tua buat saronda. Siapa kaki cong? Mak wamu tua aronda nang tamu karangan. Tak kira bisa hilang. Siapa bong? Maman soban mengocak. Mana tak tulun dia. Wes ini cong. Wala orang lo. Tinggal tak tahu. Cek engkau kampung.
Ngocak apa kaki Cong? Beh, peyan Bang. Cek Bang tak ngocak apa. Cong, kok dia menaikkan wama tuh, Cong? Hari dia dititang kewajiban. Bejin kaki Cong, membeli saronda diri sokor. Cek pas cak dia. Engki Pong, tak langkong seporana. Coli beli pun ya bodin kaki Cong. Orang pacar bintong lu njia. Pakai patah kiri aja. Enjak Kak, seporan Kak. Maknya mandai ya. Mari sinaros, lepas ngangin. Cek seger. Mak lega. Toh, Kak. Ronda. Gitu, Pong. Mayu Kak. Lora ronda. Pas cek tedung lolo. Iya maju tuh li. Cuk pas metu melolo. Mak ngetah mau ngocak kaki Cong. Sini rapa, jalan aja tugas kampung nah. Tak diing kok makai ronda. Tak leh bonjoran. Nang calon kakek. Pola tak tahu bojing rajeri tayo. Oh, lagi. Akal megel orang ruidan. Iya, ro. Pola tipu poin lagi. Ih, dan nyaman ya dan. Cong, bener setir orang yang ada sekeluar. Sering malam Jumat manis. Mau Cong, udah rasan. Pong, ibu. Orang itu tak nyaman sekuali ocan, Pong. Ih, Pong. Marga sepecet ke bingung. Jadi ini Cong, sebentar di nak lemari ngaca karonda. Pong, rengong romangko kapi, madek saronda. Kapan apa enggak? Ada sendo. Deki tinggal di pas kehilangan ruah. Arbon sinyalakin perangkat desa ruah. Jadi ini Cong uwe saya emosi. Penting, tidak lah ngelakonin apa sih kau dilakon nih. Ih, Pong bener. Yang abek re, aku ntar melis sepo. Wala aku takuin boy rengong. Lah Cong, dan bener. Pesan gue akal ngaji. Arah apa, Pong? Belah nih Sarah Cong. Wala tina, Pong. Malah tak ketoman nen. Begitu ini Cong mengkaki maksa. Yang membedep apan ke tang rakyat. Pakun kaki saya sehari bingko. Tenang lah, Pong. Aman. Ayo, Rod. Bumai. Mohon setidan dijamin akan meanongku dan mau tak terketeran bulan Rod. Cuk namai Dani pelo Rod. Arwah dan tulian sabuk salon dan. Salon beli are. Jangan. Aja suara orang nangis. Bener paling orang saya gondol.
Bener orang mon dia. Coba. Iya, coba. Coba aku munji ya. Keluar ke bah, coba. Anak tu balik kuda. Pekasan roh. Hari jarat beda nih dia. Beraksi ongku. Saya nggak yo. Ada apa Gidin? Bejo kak. Aduh, Idin berjawab Idin, tak cuman si Idin. Sak kak, coba nangis kak. Wah, cek kaki Din. Ini mesra nak coba nah. Kaki mau tawa kemean kena kak. Tak kira nak kang suliwan re. Tadi, baru dan. Udah nak mau nabi suliwan dan. Iya tuh dan sabar salon rot. Jamin mau Halo kak, suara nak. Wah, bener Bu Tuki yang nangis sakit Din. Bener, Roman butuh kia melau bener dojo. Terus apa Din? Coba. Kamu mau yang terbiko? Bah, coba. Cek kun kaki bah. Maka robo macan tak mundur. Jangan kak. Ini ada apa-apa Din? Coba Din. Apa ditulisan rot? Boh, saya senulidan. Boh, terus sana kol teh tak dan. Siapa snokol? Boh, terus apa dan? Terus apa rot? Waduh, pura anda kata. Masa mesti kaki cowok. Mapas deh rot. Ongko dan. Aduh. Jangan coba kan mau coba. Aduh. Aku. Mak betah. Duh Allah, mantap pak katang rakyat. Kapan lah soro karonda ada sing ngerti aki. Cing ledepak ngebetoh besah. Pakun berangkat desa selalu pandeng salah. Padahal berangkat desa lah ampun beri himbauan di warga. Marah teretan, saling jaga kekompakan supaya terciptanya kehidupan yang tentram dan damai.